Tūngane tuahine Māori e pū ngana ki te kakeake i ngā taumata o te tākoro poi pātū o Aotearoa nei. No tūranga nui a Kiwa, a Chapman rawa ko Pareārau kūtia, engari kua tai mai ki Tāmaki Makaurau nei mo te whakataetai taiohi o te motu. I rungi te mōhio tērā te ara pā hika te takoto mai rā e tutuki ai o rāua tōmina. Ka hore he aroha I runga I te papa poi pātū, e whakarete ana Chapman rawa ko Pareārau ki te tuki atu ki ngā tino toki o te motu I tō rāua reanga. Pai tēnei mō taku āhua, ka tae te tango ki te kāinga kia prakati ai mō ngā waihuku mai nei. Tikinga he tūnga nui aki ki tōku inane. Ko te rā tuatahi tēnei o te whakataetai taiohi a motu. I tōna tākoro tuatahi ka tino werohia a Chapman, kei roto tana huariri te kapa taiohi o Aotearoa. Engari, mā te whakamātautau anake e pakari ake ai. Tā iaia te whakaome ahau, ngari kua pautoku hā, kua tākoro hau e mahangawa, kaore au kua wini, ngari tino pai. Mā te hāpai o muri e tai ai te whakatinana I ngā hiahia. He tākoro ā whānau tēnei. We're squash players, so I guess they've had no choice but to have some sort of that competitive edge instinct in them, I guess, to want to go out there as well. Kei rotoa Chapman I te ropu whanake I ngā taiohi o Aotearoa, ko te timatanga tēnei tana whai I ngā taumata tike poi pātū. Kaperangi ahu te ku ki te tima au o Aotearoa, kia haere ki tā wāhi, kia whai mētara. We've seen some early signs of some of the work he's putting in there. A lot of hard work still to go. Ka haere tonu te whakataetai nei mo ngā rā whakata, kaore kore he whakataetai anō kei wainga I te tūngane tuahine, kia ki te ko Waiteihu, ka puta. Irina Smith, Te Karere.